Prim Ministru, fis-sena li kemm ilek Prim Ministru inti kif ħareġ illum mill-istatistika tal-NSO li żbilanċ żdied b'60 miljun euro kif tiġġustifika dan il-fatt? Id-deficit naqas għal 2.8%. Id-deficit żdied kif anke rapportat mill-mezzi tax-xandir b'60 58.1 miljun euro. Naħseb illi l-kejl huwa l-persentaġġ tal-GDP u trid tgħid ukoll li żdiedet ħafna iktar l-ekonomija. Id-deficit jitkejjel mhux bl-ammonti, jitkejjel bil-persentaġġ u l-persentaġġ huwa inqas minn 3%, 2.8% u aħna verament kburin li minn 3.3% irnexxina ninslu għal 2.8%. Id-dejn żdied bi 300 miljun euro. Tikkonferma dan? Id-dejn żdied Minn Marzu ta' sena. Id-dejn żdied 373 miljun euro li 300 minnhom żdied bejn Jannar u Marzu tas-sena li għaddiet. Statistika tal-lum qed ngħidlek Prim Ministru. Minn Marzu 2013 sa Marzu 2014 żdied b'291 miljun biex inkun eżatt. Minn Jannar sa Marzu tal-2013 żdied 300 miljun. Ġibni b'miljun.